Salibonani balaleli abahle umhlaba wonke. Lapha lihlangana nobantu Dlodlo Mbambo. NginguMrs Mbambo. Abanengi bayabuza ukuthi nguMadlodlo kumbe nguMambambo. Hayi, esami ngisakuMpangazitha uMadlodlo. Ngidabuka eZimbabwe. Ngivela kwaBulawayo. Lanxa nje ngakhulela endaweni ezitshiyetshiyeneyo kugoqela iWange, eJambesi, indawo ezitshiyetshiyeneyo nje. Right, ngisakaza ngalesi sikhathi ngiselizweni lase Republic of Ireland. Ngabuya lapha ngomnyaka ka-2020 kuyisikhathi se-COVID. Yes, kwakunzima kodwa kwasekumele ngilandele iphupho lami. Yile langenza ngafika kulona leli lizwe ngesikhathi kunzima. Wonke umuntu engakwazi ukuthi uyaqonda ngaphi kuyaphetha ngani ngaye, but kwangivumela mina ukuthi ngiflathele imuli yami ngibuye elizweni leli for greener pastures. Right. Ebengikwenza eZimbabwe. Ngisebenza ngingumongikazi lanxa sengikhona apha eIreland. LaseZimbabwe bengingumongikazi, ngisebenza ezibhedlela ezitshiyetshiyeneyo ezigoqela ama-private lama-public hospitals. Abanengi bangangazela kwezinye izibhedlela, abanye bengazela kwezinye. Isizathu ukuthi ngasebenza endaweni ezitshiyetshiyeneyo, ngithola ama-experiences futhi njalo atshiyeneyo. Anzange ngisebenze nje kuphela ezibhedlela. Ngasebenza futhi njalo lasemakliniki, awemakhaya, awemaphandleni, lasemadolobheni. So engingakutsho sibili ukuthi isikhathi sami ngisebenza ngingumongikazi, hayi ngathakaza sibili, ngathokoza sibili ngoba ngenelisa ukuthi ngithole imfundiso enengi ngokusebenza la ngokufunda. Ngoba engagcina ngikwenzile futhi njalo ngesikhathi ngisasebenza eZimbabwe, ngenelisa ukungezelela imfundo zami kwezobumongikazi, ngenelisa ukuthi ngifundele ukubelethisa, ngenelisa futhi njalo ukuthi ngihambe ebangeni elikhulu ngifundela ukusebenza komphakathi esikuthi i-community nursing, sengikwenza at a degree level. Ngasebenza njalo futhi ukuthi ngifundise omongikazi esisithi i-nursing education. So hayi, ukusebenza kwami sibile elizweni lami eZimbabwe kwangenza ngaba ngumuntu ohlakaniphileyo engqondweni lasekusebenzeni. Ngenxa yokuthi i-experience ngingatsho sibili ukuthi hayi experience yami ngilayo kwezomongikazi. So njengoba ngitshilo ukuthi ngasuka ngo-2020 sengilanda ilizwe lase-Ireland, hayi konke sibili kwakukuhle. Ngabuya ngazosebenza, imuli yami yabuya yazongijoyina ngemva kwesikhatshana. Ngisazoqhubeka futhi ngitshele ngokunye okugcweleyo.